Hai. Nhân mà sao nó trong trong này? Cười cơ, cười cái này nè. French fry. Nướng đã xa. Tôi mà sao sang trong này nó? Ê mà, tao một hộp sao xa. Tao được sao nào đó hả? Hộp sao cho hả nè? Hello khazan ta khukte buksong su bahai tong main rok khai no joton no ham tong na hane channel lo katal bai khang ka subscribe khai olo select line de hai ke title te thumbnail no kuno samak na tin ni live style video sabon ngai hinka hari hinka video no bisi kolok dai u phaidi sung poila no saimana bini real name tamo namrata Debbarma bini bumu real name Phadi abni pore sung samene bini nickname eba lobo ring sakani bumung tama hongkai nam eba tung hini bono lobo ring jaka abni pore sung samene bini date of birth ba asai mani salmari besuk hongkai 13 tarik Agust 1992 hongkai bini present age hongkha 29 plus abni pore sung samene bini height eba sukmani mari besuk hongkai 5.2 feet hongkai abni pore sung samene bini weight eba likmani mari besuk hongkai 55 kg awan pore sung semene bini qualification besik hingke bo MA complete klaijak awan pore sung semene bini favorite food tamo hingke bini favorite food hingke banta mos deng te batima mos deng te muya sakhi sanan beleke hamjago gaban pore sung semene bini favorite color tamo hingke red black yellow aban pore sung semene bini favorite actor sabo hingke bini favorite actor hingke subhajit Debbarma hingke aban pore sung semene bini favorite actress sabo hingke biba jomatia aban pore sung semene bini favorite singer sabo hingke rumi mura sing parmita riang elizabeth hingke tei manik no bo beleke hamjago aban haidi aban pore sung semene bini birthplace eba asaimani jagani bumung hingke jompujala aban pore sung saimene bini religion tamo hingga bini religion Hindu hingga aban pore sung saimene bong family member family wo koijana tong ngai soijana o bin ma thita ka tabo present pasana tong video no puilen hoite paithak jora naimane bagi bele bele ka ham bai ka like hedi comment ka di share ka di ham bai jatun no hingga next video sabono ti naina musung ano comment khai sadi hingga je comment khai mani a video ni a comment ni bising ti na next live style video to bunai so bye.